Qaytşı yeşillik, şarkışlar bulup, qaytşı yeşillik, yeşil yazlarım, kükrek tutup qabat jırlar idim, sinde kalgan tevge jırlarım. Hayırlıken hürmetli edebiyat suyucular, muhterem konaklar. Bugün Gabla Tokay ismindeki Üzek Kitaphanede konakta Tüben Kama şehirde yaşap icad etüşü şair, Tataristan Yazıcılar Birliği Agzası, Tataristan Respublikasının ot kazangan tabibi Mars Hafizov. Biz hürmetli konağımızı bizning kitapxonamizda ko'rishimizga shodmiz. Hazır hürmetli edebiyat suyucular, şairning turmuş yolu hem ijodi bilan tanışıp o'tdik. Mars Hammed Yunus ulu Hafizov 1949 yılının 17 sentyabrında Tataristan Respublikasının Tokay rayonu Biklen avlunda kalkışı ailesinde dünyaya geldi. 1967 yılda Biklen orta mektebini tamamlaydı. 1968 yılda ise Yorkshire şehrinde şoförler kursunu tamamlagandan soň 1968 yılda Kazan Devlet Meditsina Üniversitetine okurga kirdi. 1973-1974 yıllarda Kazan infeksiya aurulary hastahanasında medborat bolop işledi. 1974 yılda üniversitetini tamamlagaç Tüben Kama şehri Üzek rayon hastahanasında hатын-kız aurularyny dawalavçy tabip bolup işe ornaşa. 1975-1981 yıllarda Tüben Kama Şin zavodi poliklinikasında hатын-kızlar aurulary tabibi. 1981-1987 yıllarda Tüben Kama hатын-kızlar konsultatsiyasi hem bala tuduru yurtunda tabip. 87-90 yıllarda Tüben Kama'nın ikinci şehir hastahanasında hатын-kızlar auru bölümünde tabip bulup işledi. 1990-2005 yıllarda Tüben Kama ikinci şehir hastahanasının baş tabibi vazifasında. 2005 yıldan Tüben Kama şehrinin narkologiya dispanserinde hizmet etti. Mars Hafizov Tataristan Respublikasının ot kazangan tabibi hem şulay 2008 yıldan Tataristan Yazıcılar Birliği a'zosi. Гадәттә иҗат кешесе белән очрашу үзе бер яңалык, яңа шигъри дөнья алып килә. Хәзер сүзне кадерле кунагыбызга бирәбез. Рәхим итегез. Hayırlıkın muhterem edebiyat suyucular, umumen Yunanistan şehrinin bunda yaşayışları belki konakları da vardır. Sizge barağızga sın kümülden, isenlik sağlığı gayla baktı. Uzun ömür selametlik diyeyim. Selametliksiz bir nesile olmay, şuna göre benim ingar yaratkan eğitimim var, kömül tınışlığa atayım. Kömül tınışlığı bula beyt oluşu vaxtlarına özün sağ selamet bulsan, gaylen, tuğanların, dostların şurada hatta. Evet sınıfta Amerikalıslar bir oylap nektep institut yasağınlar da 70 yok, 60% biz kurkuğun yaşayız. Bir de 30% kişi birbirine neresi alıp koydu iken, neresesi var mı iken deyip gözetip yaşaydı. Şu 20-25% mühabbette yaşaydı. Şuna göre var kadar mühabbette yaşar yöneteler idim. Benim özüm, iptaşım bilen, dostum bilen dibinde, bilen böyle jirçi kompozitör. Şunu bilen kırlarga çıgatırgan edik, balıklarga baralıyık. Karab barasın, şundan da bizim Tataristan jeri şul kadarlı motor. Mine fotoaparatka tushirdim dese, her bir urun motoranın. Biz endi mine cemaatından bulduk köpkene yerlerde. Anda barasın, barganda bir palma yanına tapılar da şul palma turda söyleyler. Bizde Tataristan'da bütün jürtürde söyleyler var. Şundan da biz her bir kişi özü ulu şair de, özü jırçı da.
Менә 40 елы уйлап барганда бик кызык бит ул. Нормаль барасында карады, уйлапсың. Мин нәрсә турында соң әле монда мырлап барам әле. Какой-то бер төрле инде көй сыман инде. Ишегердә шулай килеп чыга. Без барыбыз да шагыйрь дә һәм инде җырчылар. Берәү инде ул опер райдан эме, ә без инде лайыклык җырчылар булып калдык. Елда тулган яуган ак карлар, сулар булып калалар. Бала чагым, яшьләрем шул бик бәрдә калганнар. Аккан сулар кабат кайта, карлар булып ягарга. Эх, шул яшьлек кайта иде. Алсы тамнар атканда, йокламыйча көтәр идем алсы тамнар атуын. Алсы тамнар белән яшьлек яңадан кайтуларын. Куяр идем яшьлегемне, утыртып үй түренә. Күңелем яшь булгандамы, һәрбер көндә сөенәм. Саргайса да альбом бите, яшьлек саргай икән. Үземнең менә инде эштә булса да яшьлек мәңгегә кадәр шуңган шигыремне укып китим әле. Синең өчен. Таң атканда ата кебек синең өчен. Кояш турын сөйлә кебек синең өчен. Якты кымкан караңгы төн бирсен көчен. Чәчәкләрнең барысы да синең өчен. Сишмәләрнең шилтәве синең өчен, сандугачлар сайравлары синең өчен. Дәйсән яңгыр, назлы җилләр бирсен көчен. Дөнья яме барысы да синең өчен. Урманнарның шаулавы да синең өчен. Йөзендәге елмаюлар минем өчен. Мәхәббәтнең ялкыннары минем өчен. Барысы да синең өчен. Гүзәлнең дә гүзәле. Шуңа күрә минем өчен син һәрчак бу дөньяның бизәге. Йөрәк хисләргә тулы булсын бәхетле тормыш. Тирә-якка ям өстәп, озак яшәргә тырыш. Иртә таңнан кояш чыкса, шатланып туйды күңел. Бәхетле көн бүрек булсын, алга мин ризат, азга мин ризат түгел. Бәхетле тәмәсемне балаларда ям күңел. Туганнар, дуслар булсыннар, азга мин ризат түгел. Мин рәхмәт динин Худайга биргәнгә озын гомер, татлы яшәү үзе бәхет, алга, азга мин ризат түгел. Барга кирәндә барга кирә икәнне укып күрсәтим әле. Яз башыннан тырышалар игенче һәм бал корты. Икесе дә тир түгәләре булсын бай дип йөртте. Игенчеләр җир сукалап шәшәләр кырыкларны, үстерәләр молдан итеп будай кунбагышларны. Тегермәнчеләр тарталары будайдан ак моннар. Матур чәчәккә күмелгән туган якта болыннар. Көне буе 240. Зия бер кашык балны. Шуннан да шулай икән, бер кашык балны 240 сызсам зия икән. Бол җимаганнан эшләй белмәсә хәтта ялны. Таулар һич кенә дә мактамый мөмкин түгел тавыкларны. Көндә йомырка салалар, әйдә шатлана күңел. Әбиләр бигрәк ярата юкә балы шәйләрне 3 бармаклап кабып куеп, алтын сары чәчәкне алар чана 3 бармакны тоталар. Кояш нурын алып үскән көнбагыштан сыйыкмай, килененә чәчәк ясылар, күктә балкый тулган ай, татарларда чәчәк ул зур, кунакчылык символы, ишетелә тәрәзәдән өйләрдә туйлар җыры, кунакларның каршылыгы спаттуска чәчәк куеп. Китеп күрмәгез тәминнән телләрегезне йотып. Җәйгән кебек урамнарын, борман сыкма калды үткәндә. Әйләнемдә көндә сиңа кайтам, балачакка кайтам үткәнгә. Берлек урамнары яшьлек элем, бизәкләрен кемнәр чиккәндер. Язмыш безне санысыннар диеп, сәйләнеп читкә сиркәндер. Язмыш безне санысыннар диеп, сәйләнеп читкә сиркәндер.
Yollar meni zor üskenler, Qartayğanlar sizni sağınıp, Ebizinde taraldık da bittik, Kuşlar gibi qanatı qağınıp, Birlik uramlar yeşil gelin, Bizeklerin kimler şikkender, Yazmış bizni sağlansınlar diye, Seylenip şikke sirkender, Yazmış bizni sağlansınlar diye, Seylenip şikke sirkender. Yıllarımda kindesin apaytan, Tanışkınna aşığı bir şekine, Enkeyim aman hep yaş geliş, Bir betek hüküminin bir şekine, Belli kuramlar yeşil gelin, Bizeklerin günleri şikkender, Yazmış bizni sağlasınlar diye, Seylenip şikke sirkender, Yazmış bizni sağlasınlar diye, Seylenip şikke sirkender, Seylenip şikke sirkender. Бүгінгі кешеге төбеміздің танылған шағиры, Татарстан Yazıcılar Birliği ағзасы Шамил Бикшюрин, Сажда Сулейманова исемендәге премиялар лауреаты, Шамил Бикшюрин исемендәге Шишмә иҗат берләшмәсе җитәкчесе Тахир Шәмсуаров та килде. Рәхим итегез, сүз сезгә бирелә. Марс Юнысович, менә мин шушы якта яшәп, үз ягымны шул кадәр нык яратам. Чөнки Лениногорск исемен йөртсен, Ленин исемен йөртсен, ул барыбер безнеке. Һәм менә сез утырган шушы бүлмә, бина миңа яшь чактан бирле бик якын. Чөнки ул Габдулла Тукай исемендәге Үзәк китапхана. Biz şiirlerimizni şunda çınıgabız, şunda yazabız. Hem şundan alar şarkış gibi Tataristan'a ilgedir ala. Amin. Her kişi üzünün yağın yarata. Hem şunu buyurga teyiş. Biz de bile üz yağımızını. Bizden oğullarının isimlerini sanı kalsan da gacayip bir türlü güzellik kasıl bula. Bile sizdeki resim bölge şimdi men albatta hazırlanıp keldim. Uzak sürüsüm kelmeyişin ki köpçülük vakit sizge verirge teyiş. Şulay da Şamil Bikşürin isimindeki Şişme icad birleşmesi 1958 yılda uyuşkan, hem onu uyuşturuşu legendar Tatar yazıcısı Şamil Bikşürin, Cemil Rahimovlar, şulay yok demek Albert Hasanovlar, gümmen şuşa Şişme diyen uyuşma Tataristan'a 24 profesyonel yazışını verdi. Hem bugün de kulağında da öğretildiğinde 24 şair, şaire, yazıcı, müzikant, kompozitörler var. Hem onlar halkımızın cezip koşup koyana başlar da onların yaratıp karşılarlar. Onları biraz biz sizden şiirlerini öğretirlerdim. Şınlap da siz Xuday tarafından sizge talant verilgen, şairlik talantı her halkına verildi elbette. Hem bile siz koyana varsanız da ben şanım sizni yaratıp kabul ettirganlardır. Yaratmış mümkün değil. Çünkü siz halkka, Tatarga mın biresiz, güzellik bile gidersiz. Hemen her kimde buluralım. Buna benim de siz 12 kitap yaptırıp, benim bugün de 12 kitabımı yakırdım, onun için naşriyatka çıkarga diyen bizim de. Şuna kirgeç bitindik bunokka bülek bir Tatarının korunda bitin duracağım evet. Şunun için önemli sizge iki kitap geldim. Birincisi yaratılan tura jir şarı diye atalım. Bunlar şu şekilde
Hem siz eğitirken mümkün anasın üzerinin yazışları turunda es söyledi. Çünkü benim vakıtım yok. Sizin vakitte kras gibi. Bana etken Şamil Bükşürü'sünde Şişmeyce Berşmeslemik turunda dolu mağlumat barınlarında. Nindi yazışlar alır. Koyşan icat etkenler. Hem bugünkü günde kim dilbege, Tatar yazışlar dilbegesi kimler kolunda? Buna bunlar başlarında yazılgan basında size bile gideriz. Hem şair ismini küterip biri beyimiz. Sizin orada bir şiir söylemesem bir mümkün akış elbette. Tatar garmını. Şırmalardan alı düşesi var. Muzilardan kirek izlerge garmınçılar koyda. Yüksunular iyere de çıka süzlerge. Niye seni soramıyorlar? Yılamıyorlar garmon yüklükten. Seni kulga algan ata babam Galicenek mungaylıkkan. Seni küzden yazılmaska idi. Kirek bizge sina koytırga. Sin Halil'nin yürek sırrını açtın. Galevanı birdin tatarga. Sin akupta ilge alıp kayttın. Ümit birdin batır saldatka. Tüm hatının yuvanışı idin. Silisi bararı şu hatta. Öyle işte tanıyan yitmi bugün. Mınsız duattanlar garmınsız. Emimine mınga susap yatan. Şep garmınşı nime birgiz. Silisi bararı. Vakit jitti. Hem kalmaskaydı kişsınga. Dünya bilep urun izlep yerim. Heykel kirek bir garmınga. Kileşekke alıp barsın bizni. Asırlardan kilgen barmağını sen barında Tatar jırdan bizmez. Menge yaşa Tatar garmını. Bizge kilgenimiz için, şunday motor iştelikli uçraşu bizge uyuşturgan için, sizge barlık edebiyat siyişiler isminden, şolay Aflat Oxay isminde Göze Kitapxana Hizmetkarları isminden zor rahmetimize intesiriz bile. Gelecekte de icat şişmeye sayılmasın. Halkımız gününe uçup kırıldı şehirler icat edilgesin tağında. Hem indi tağın uçraşular nasip olsun. Hem uçraşu isteligi dibindimine şehrimizde yaşayıp icat edilişi şagirelerinin, şehrimizde bağışlangan, şiirleri toplangan, şuşu Zinnagor Sinim'in kömürde isimli kitabın uçraşu isteligi de sizge güleği de Mehabbettendirler yamasan yuvara yok kebek sulardan yanılan yüreğimin yarası sınavamadan iken mehabbetin hıyyasında elim